tuna hian serkor lama kan kalmeka voinin serkor lama kan kalchat chu LPM Lauren Mission anybody Lakher Pioneer Mission ninka siya Lakher Pioneer Mission boat anni ho chuan kan missionary te Lauren family te tan min phal te chung ho tan chuanin inan sa chuta chuan boat member khanin boat member he UMS TV te provision chai te mo le midang dang an tam mai chung ho chuanin tikhan pa ma te lain chuan tuna an sa zo to voina hian lan na program an ku tan hlan to don ta ni chu chuan rin lo de wing dina le ke biro som ve te tlat mai kan lom khopa phulo phu kan india aro pui kan ti kan missionary te tan chuanin voin hi anni chu lungphun te pokha khat pai nom to don lova achan chu an lungphun missionary te thlan pi ka salan ni to wa khan mo voin hi an mani tan chun hun tak tak an ta na thil kan ti nun ber tak tak kan ni to baga kan va tel the chim shima pokha lu to ni chumo if you can thirung lu tu achan chu love song singer zai kan ya love song ai sa kan ya milu som na thinlung ka ngai chu kan missionary te bang hian o kan nia kan missionary te bang hian kan thule ha po thang ta ni chu wa chunin love song e mo a pathian lai mo ai ma khat thlir luwa lin lu som kha dil ru kha thiang hlim ka ti mo ka lo to pa chun nang chu iphu ka tia kan love song kan gospel artist a chun pathian zara tumla chun nang ba ka hit hinom lo ka ban na sa ka piang hi a hit kati mai rafila ravina kha number mer chat ke ja cha lia parhau pata tabai valila di ho taba sa jisu na te baro taba la satuwa dina silal ro tike an channel toy ma bolu charna bo mer kha hola ata nei ra la sawa choka bo khupa voinai la saktur te poi da te long kan dang a fula the lo pon mo chan tama ha motor lira khata ja sale pira thajo pathoi le pira motor ati hedin kan lo sai nga tek kan lo play nga practice pa je ni me tu na hian azing tu ka jing thop thopan de o te po halang me the zero khu tore pathoya zero piating kan chan lang he zero he zero to te pira ni ko cha amabu vai thi cha amabu vai thi ler mu jan ni tu pira chuje boru pan hera cha tora la assalamu alaikum cha sala
em Til tuk kel san ni. khoi moi thleng kalo en Hei kel san ya a chek tui hi an thur alu kha ta kha nangmai tu kha ki mai tu arsa marcha le an thor tui don khop me he lama hian atleng ma pol puar chep to ten om do non liang hey mun kan thleng to a chan to te kan enga kan ei zo pani le chan ve tro program kan chan don 12:30 a kan chan don ni chu chan cho kan ei photang ta han kan thleng che a dai vek ne loi di ro tuna hian hei pi vaili te in chunga khan kanom meka program kan la chan che lo dewa hetian an room vel te kan han fangkwa la ni ya hei an library ang dewanya lekha buda khom deuna nya tilai lekha kan mu ho zong he bible he te shang anya chan bible te man laya mararama chin cha miron thlen tira miron shel tira an lekha bu lo man to zong te ta han an da chaveka atam zo khi bible veka nya he english azia deu veka ni ta mon Louis Mark zok pi vaili nu ta kha ani chu he kor hi engtika hak ni pasala nei ni nge athi la ya ha an lo la chwak athi la ya ha ka ni ta chan are nu khan aru rau khan la chwak ta chu da kor hi an ron la chwak ka engma chelawani chu he moi lut tuk tu nang nga te po hian hai la moi don lut tuk ani chu than happy valley tu pa pi valley tu pa ni he Stanley ania chan hengawi bible ve ka mi he bible hi tam khop me mo he ta han thil an lo za chin na room kha nya tro study room tia study room an ti thina ta hianin lekha bu te an zia ka an chiara yang khan hun an lo mang chin he an room te he an thil hi an la da chaim ema solai chan an thalak hlui te bo ko mo he library ang dewani veta e program kan man na turanya pastor siam na elected office do pastor no te sala la he LPM board no naram invitees no ke hom no te sala re e program kan man na to Alene भी रही है पीना यता इमालिन सकेता खजेदो रिबकी खायो बतसा दैति दै खैर लिगोता रिखै जबुरु कोता अलादि कोचा ताती अलुया Solia herei uovana angiana kachina it lights I pa no juicy saita eva ola ediha emiano pa altia bahu Tabulia emang amat watita keisha
tuna hian program kan mang zo to he tlai chaw min sam chaka kan ei le don we u jo ni le he jan chaw do mek